nginaso isicelo ngibona ukuthi ngingasukumi kaningi umama akekho right uke wawa ngo-2015 2016 waphuka ihip kanti mdala so uyileyo nto nje ukuthi uhamba nge-walking ring so kwenzekile ukuthi ngikhumbula idate noma bekuyi-Monday ngeyi-26 singale ekhishini uhlezi laphayana eVlandini so kunelanga kancane wezwa ukuthi akasukume laphayana aye kulesi esinye isitulo esilapha esihlala sisibekile ukuthi umezwa ilanga akwazi ukumuva laphayana umefika laphayana athi uyahlala induku yakhe ahamba ngayo yahamba yamshiya wawa phasi ngezinqa so akakwazi ukusukuma umewile vela akahlali phasi uhlala esitulweni uhlala esofeni anabi inyawo wamemeza wamuza esihlala naye ekhaya waya wamphakamisa nomakhelwane kwabonakala ngazuthi it's mine and then ngentatha kusaya ngolwesine ebusuku wa complicate amthatha ngamisa esibhedlela ukuthi bayomcheka ngoba ngazi ukuthi Friday ngiyahamba ngihamba ngemoto sinomncwabo laphayana eNkomazi ubhuti naye uzobe ehambile nemoto ngamisa bathi akathinteka ngandawo right basinika ama painkiller samnikeza wona amdrag kakhulu Friday ene mina sengizohamba akakwazi ukwenza lutho akafuna ukudla so ngithatha isuitcase yami nezinye izinto nematerial yami yonke lenginayo ngiyoyibeka emotweni bangitshela ukuthi ayi gogo akafuna ukudla ngayeka ukulanda isuit cover ngiyibeke emotweni ngase ngiphuthuma umama ngithatha isipuni ngithi mama idla ilasibhoni yakho yeza izokuthola unamandla kancane idla mama so ngamdlisa ngamfunza ke ngesipuni uma ngiqeda ngifonela usisi uthi usisi sengiready ngimile emgaqeni phuma maphuma ngempela ngashiya isuit cover ngahamba ibanga lonke neduma ngithi border bafone ekhaya bathi sibona isuit cover nje uthethe impahla ngithi yo sengithi kusisi hayi usathana unamanga the devil is a liar uma ngabe uzwe isingisi ithi ngisikhulume the devil is a liar ngeke ngikhubeke ngikhutshwe impahla sengithi hayi mani nginekhadi laka Truworth siyongena ka Truworth uma ngabe liyasebenza eSwazini uma sifika bathi alisebenzi yo hayi ngithe mara akunankinga ngifonele ekhaya ngoba i-network ngifone nge-airtime yala fike ngathenga ikhadi lapha e-18 ngiyachecka bathi hayi sifuna ukukuyenga sesi umama akakabe right but it's better than logo okubonile wena but akakabe right so ngithi umthetho wami ngiyakufuna ukuthembeka ngize ngiyofa ngithi kudade wethu sisi nginekhadi likamama la lepension ngicela ukuboleka imali kamama ngiyenzela ukuthi ngikwazi ukuyikhokha uma ngizireportile ngathenga impahla angisimuhle haleluya angakhubeki ngiyazibona ukuthi angigqokanga ngendlela engizijwayele ngayo but angakhubeki kumnandi lakimi umthandazo engiuqelayo ukuthi uNkulunkulu anginike ichance
umama futhi. Noma engahambi ngimthande njalo ene ngimnakile, ngeke ufike uhamba ngakutshelanga ukuthi ngaba ngisekho. Indaba yokukholwa akusiko kuya enkonzweni nokungena ekomitini. Ukuphila impilo yobungcwele, hayi ngokuhlabelela nokushumayela. Noma ungashumayela kuze kudabuke namajazi uma ungalenzanga izwi. Ngiyangithi kwabanye awazi ukuthi why usaphila. Mhlawumbe wena ezakho insuku zincane, mara ngenxa yomzali wakho uNkulunkulu ugcinile. Hey Nkosi yami, ingabe kuyezwakala yini? Ngiyayicela ichance ke bathandekayo, uNkulunkulu aphinde amphilise. Umdala umama, kodwa ngiyayicela ichance uNkulunkulu aphinde angiphilisele yena. Ubaba wami washona ngo-2003 ngoMeyi. Umfana kabhuti wami washona ngoMeyi. Udadewethu oza emva kwalozo emva kwami last year ngeyi-26 zikaMeyi washona. Angakakwazi kahle ukukhuluma ngakho until namuhla. Angakabi right. But uNkulunkulu ngiyamethemba. So uMeyi kimi akamnandanga. Ngeke ngakhuluma nabafowethu ngithi noma nikufuna lo moya kaMeyi simkhuze, singabi navalo uma kuza uMeyi sicabanga ukufa. Asicabange ngezinye izinto. Ngikasomsayisibusisi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo, futhi ngiyamethemba, ngiyamkholwa. Ngivalile ifoni yami. Njalo uma ngihamba ke ngiyayivala ifoni, angifuni bangitshele nangemkhuhlana esekhaya. Ngifuna ukuba la ngikhona khona. Sizothi uma siphuma ibhoda bese ngiyayivula. Konke okukhona bayazi abazalwane ekhaya. Ngithi uma ngabe uzohamba thandaza, utshele uNkulunkulu ukuthi vala. Angithi kungafiwa, but ngenxa yalokho vala ize ngibuye. Hallelujah. Ngicela sifunde izwi leNkosi enhlizweni yami bathandekayo kunale ndaba yokuthi nakuba uMaria wafumana umusa, nakuba uEsther wafumana umusa, uRuth wafumana naye umusa, kodwa uNkulunkulu emthembile uIsrayeli uke waxoxa naye izinto ezinkulu engifuna sicaphune nje ezinye zazo. Deuteronomy chapter 7 sifunde uverse 6 to 18. Verse 6 to 18 sizothandaza. Verse 6 to 18. Yebo sis. Ngobe nine nisive lesingcwele sasimakadze uNkulunkulu wenu. Simakadze uNkulunkulu wenu unikhethe emkhathini wato tonke tive letisebusweni bemhlaba kuthi nibe sive sakhe, sive lesiligugu lelingelakhe. Simakadze akazange anithanze waze wanikhetha ngobe nisive lesinyenti kwendlula letinye, ngobe vele nanisive lesincane kunato tonke. Kodwa kwaya ngekuthi simakadze wanithanza, wasigcina sifungo sakhe lasenda kubokhokho benu, kuthi anikhiphe ngesandla lesinemandla, wanihlenga eveni lebugcili nasemandleni aFaro, inkosi yaseGibhithe. Yatini ke kuthi simakadze uNkulunkulu wenu unguNkulunkulu lowethembekile, losigcinako sivumelwane sakhe seluthando kuto titukulwane letitinkhulungwane, kulabo labamthandzako bagcine imiyalo yakhe.
Kodwa labo labamtonzako uyawuphinzisela kubo yena mathupha ngekubabhubhisa. Angeke alibale kuphinzisela kubo babukile labo labamtonzako. Ngakho-ke caphelani nilandzele imiyalo netimiso nemitsetfo lengininika yona lamuhla. Naniyilandzela lemitsetfo niyinakekela ngekuyenta njengobe injalo, naye simakadze uNkulunkulu wenu utasigcina sethembiso sakhe selutsandvo kini. Njengobe afunga kuboyihlomkhulu, utanitsandza, anibusise, anandzise nibe banyenti. Utasibusisa sitselo sesisu senu netilimo telive lenu nakolo wenu neliwayini lelisha nemafutsa enu nemankhonyane etinkhomo tenu nemazinyane emihlambi yenu kulelive lafunga ngalo boyihlomkhulu kutsi utawunipha lona. Niyawubusiswa kwendlula tonkhe tive kute lomdvuna noma lomsikati longeyiwutala umfana. Ngisho netifuyo tenu tingeke tibe tinyumba. Simakadze utanigcina niphephise kuto tonkhe tifo. Angeke anijezise ngetifo letesabekako lenatibona eGibhithe. Kodwa uyawubajezisa ngato labo labanitonzako. Kufanele nibhubhise tonkhe leto tive simakadze uNkulunkulu wenu lataninika tona. Ningatihawukeli, ningabakhonti ngisho nabonkulunkulu bato, ngobe loko kuyawuba lugibe kini. Engcenye tinhlitiyweni tenu nithi letive tinemandla kakhulu kunathi. Singaticosha kanjani lapha sitikhiphe? Cha, ningatesabi. Khumbulani kahle kutsi simakadze uNkulunkulu wenu wendani kuFaro naseveni lonke laseGibhithe. Amen. Verse number 6 lithi izwi lenkosi ngokuba uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho. uJehova uNkulunkulu wakho ukukhethile ukuba ube isizwe senzuzo yakhe phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Ngilande lento ethi wena uyisizwe esingcwele. Inkosi yomsayisibusise. uNkulunkulu uxoxa noMosi ukuthi uMosi akaye ayoxoxela uIsrayeli ukuthi uNkulunkulu uma ebheke uIsrayeli ufuna ukubona umuntu ongcwele. Inkosi yomsayisibusise. Ngamanye amagama uNkulunkulu uIsrayeli umfuna ephile ubungcwele. Uma ngabe kukhona impilo okufanele iphilwe eyobungcwele. Inkosi yomsayisibusise. Uthi futhi uthi ngikukhethe ukuba ube isizwe senzuzo yakhe phezu kwezizwe zonke ezigcwele ebusweni bomhlaba. Uyabona umuntu okhethiwe. Uma ngabe simenyiwe sibiziwe phakathi kwababiziweyo kube khona abakhethiweyo. Uthi nina-ke nginikhethe nganibeka ukuba nibe isizwe esingcwele. Inkosi yomsayisibusise. Yini ubungcwele?
thina sicabanga ukuthi kugcoka iblack and white siye enkonzweni sesingcwele uma sisenkonzweni uma sihlabelela njengoba sihlezi la sizizwe singcwele. That's why abantu abaningi indaba yobungcwele sisiqini abakayi understand until namuhla. That's why edolobheni omunye umuntu eTexini omunye umuntu ngelinye ilanga ngiyahamba ngingu-taxi driver weminyaka eminingi 19 years ne2 months ngidrive ama-taxi kusukela 1989 until 2008 ngeyi-17 zaDisemba ngehle eTexini. So sengehlile eTexini ubhuti wami wayesebenza esikolweni ozemva kwami waba nabangani bacela ukuthi abathowarishe baye eMozambique. Bathi siyacela ukuthi sidrivelelwe usisi wakho kanti ngisarenewa iPDP noma ngingasadrive. Ngavuma ngahamba nabo bagcokile bazalwana bagcokile ngendlela abagcoke ngayo nami ngigcokile ngeyami indlela. But awusisi ngani siyathowara manje wagcoka formal ngithi ngiformal every day naphakathi not ngaphandle ngiformal phakathi kungena indoda eformal phakathi kwami angishintshi angimangalisa uNkulunkulu noma ngabe ngisestradini angimxakekisa umangcwele noma ngabe ngisendleleni. Sathi uma sifike eBorder Gate bekunzima njengoba sifikile nithi bushfire sikhiwishile. Mina ngilandela omkhulu ababili bebelungu namakhosikazi abo kusho ukuthi 6 wabantu phambi kwami angisho laba abaphambili kakhulu baningi abaphambili kodwa ngikhuluma ngalabo engibalandela abamhlophe bantu abadala simile laphayana bonke laba engize nabo balandela mina yime ngiphambili kweza abafana abawu2 beza bagijima babeka imithwalo yabo babuya bafika bangena phambi kwalabo omkhulu nalabo gogo bemasahamba into ibhizi yakhuluma la kimi ukuthi labafana hey ngabe bangene phambi kwami ngoba mina ngisaseyanga bengizobambana nabo manje bangena phambi kwalabo. Sahamba sathi uma sesifika yathi into ungahlukani nabo ungakhulumanga. So uma sesondela ngithi kubo bobhuti wami hey ngiyanibona mani nijahile akunankinga ujaha kodwa into engiyisolekini ukufika ningene phambi kwalabantu abadala. Bengicabanga ukuthi uma ningena niyofike niba relieve bayohlala laphayana. Uma senifikile nibabize bangene manje niyabangenela enelaba banendoda ebalwelayo ngoba basenawo amandla okulwa. Banendoda ebalwelayo ngabe ningenela ngoba besiyobambana ngehluthu uNkulunkulu agoqa izandla. Uyazi ukuthi zonke izimpo ke wahlangana nazo awuphumeleli nje le ndoda igoqa izandla ngoba uyakubona ukuthi unamandla uyalwa. Kodwa uma sifika enkonzweni ungcwele 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 soma inkosi Jesu. Le ndoda engcwele uma ingena emuntwini loyo muntu naye ubangcwele
ufanele ubuphile ubungcwele and ukuthi uyeza ukuthi bewufanele uphile impilo obungcwele sibona ngendlela ozama ngayo uyazama manje ukuzingcwelisa ngayo yonke into ozame ngayo uyazi ukuthi ikhona lento efuna ukuba clean lakimi nathi ngoba wazi awukaka understand ukuthi umuntu akufanele abe clean umuntu wangaphakathi othi uNkulunkulu ngokuba uyisizwe singcwele kuJehova uNkulunkulu ufuna ukubona abantu abangcwele bathandekayo ikhona into engize kuyo uma ngabe ukhonza uNkulunkulu kufuna umazi number 1 kuzokusiza ukuphila impilo yobungcwele umthembekele uNkulunkulu uma umazi ngoba uma umazi uzokhumbula ukuthi lethezwi leNkosi unguJehova uNkulunkulu onomhawu awu ngimkhonza uNkulunkulu engibusise ngiphumelelisa indoda enomhawu iyashaya iyabulala ngicela sisi ufunde uverse number 15 ngabom Simakadze utanigcina aniphephise kuto tonke tifo angeke anijezise ngetifo letesabekako lenatibona eGibhithe kodwa uyakubajezisa ngato labo labanitondzako hallelujah angazi bengixoxa nobani ngithi yazi ukuthi noma ngabe umuntu umbone ukuthi mhlawumbe akakuphathanga kahle angiuboni lo mthandazo wokuthi uthandaza ukuthi afe ngoba uNkulunkulu uyalahlekelwa uma kufa isoni oh ngake bengixoxa nosisi ngithi ngake ngezwa ubufakazi kwaluma isisu wathi ofakazayo ngiyambonga uNkulunkulu bomakoti bayangithemba ene bayangithanda umuntu omdala uthi sihlangane khona kungaba sesifeni kungaba kuphi uthi manje bekunokhona umakoti othathelwe umyeni ngomunye unondindwa kude wangicela ukuthi ngimthandazele ufile yo ngethuka ngithi yini mnandi uma kulahlekela uNkulunkulu yena uyajabula ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyathi ngizakushaya asho ukuthi ufe kodwa abongabe uyimi othatha isinqumo sokuthandazela abantu bafe ngoba ngikhonza le ndoda engcwele ngikhonza ngobungcwele ngiphila impilo yobungcwele uthi ngizosusa izifo owazibonayo ezesabekayo cela ukufunda lesizulu engisizwisisa ngcono uJehova uyakususa kuwe zonke izifo angabeki kuwe izifo ezimbi zaseGibhithe ozaziyo kepha azifake phezu kwabo bonke abakuzondayo akusiwuwe ozondwayo othi lesi sifo asidlulele kulabo kuJehova oshoyo uthi ngiyakusikhipha zonke izifo ngibeke kwabakuzondayo izifo zesabekayo awazibona izifo zaseGibhithe hawu sasesagulwa izifo zaseGibhithe singama-Israyeli uthi uverse number ngicela ufunde verse 18 cha ningatesabi
Khumbulani kahle ukuthi simakade uNkulunkulu wenu wendani kuFaro naseveni lonke laseGibhithe. Ngamanye amagama uma ukhonza uNkulunkulu ufuna ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke. Uyikhumbule le ndoda ukuthi phela mina ngikhonza uNkulunkulu owake wafika eEgypt wenza lokho nalokho nalokho. Ziningi izinto uNkulunkulu azenza eEgypt. Ngicela sizibone ngabomi. Ngicela sifunde izwi lenkosi encwadini kaExodus chapter 9. Uqale nje ufunda uverse number 13 bese uya kuverse 20. Exodus. Khona izinto nje ezincane ngifuna sidlule kizo sizibone. 9 verse 13. Simakade wakhuluma kuMosi wathi, ubovuka ekuseni ngeluvivi, uye kuFaro ufike kuye uthi, Simakade, lo nguNkulunkulu wemaHebheru uthi, khulula lapho bengifuna sazi ukuthi uJehova uNkulunkulu unguNkulunkulu wamaHebheru, unguNkulunkulu wabangcwele, unguNkulunkulu kaIsrayeli. Verse 16 says, kodwa noko kuze kube manje ngisakuphephisile khona ngite kukhombisa emandla ami nekuthi libito lami lite udvunyiswa emhlabeni wonke. Eyami yesiZulu ithi ukuze lishunyayelwe emhlabeni wonke ivangeli. Ilento uNkulunkulu asibizele yona bosisi bami. Akusiko lokungena emakomitini njengoba nami nginegama kwathiwa ngiorganize. Akusiko. Sibizelwe ukuzophila ubungcwele. Abantu mabafuna ubona uNkulunkulu bangakhuphuki baye ezulwini abeze kithi. Hallelujah. Uma ngabe bafuna ukwazi amandla akhe beze kithi. Akaxakeke umuntu ohleze eceleni kwakho. Axakeke. Engakwazi ahlezi nje. Sometimes ashintshe nesitulo. Ezwe ukuthi no man, la ngikhona khona angahlaliseki. Kunomlilo. Hallelujah. Uma uphuma endlini uba nomthandazo uNkulunkulu, ngiyaphuma maye leyo taxi eyolayisha wena. Uma ngabe khona abagulayo baphile ongasindiswanga, ngivulele ithuba ngimfakazele ezwe wena. Hallelujah. nguNkulunkulu igama lakhe, indoda enamandla. Uthi kepha ngikumise ngalokho ukuba ngikubonise amandla ami. Igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke. Simisiwe mantombazana ukuba igama lakhe lishunyayelwe emhlabeni wonke. Ngamanye amagama la ngikhona khona abantu abambona uNkulunkulu kimi bangaboni mina, but bayibone le ndoda engikhonzayo. Hey Nkosi yami, bayombona kanjani? Ngoba sizama ukubamba istandard somhlaba. uNkulunkulu akatholakali kwistandard sezwe. uNkulunkulu ufuna siphile lempilo estandardini sikamoya. Hallelujah. Sisi awufunde uDeuteronomy chapter 7 ufunde verse 6 kuphela. Ngibuyela ngabo chapter 6
ufunde uverse chapter 7, sorry. Ufunde uverse number 6. Deuteronomy 7 verse 6. Ngobe nine nisive lesingcwele sasimakadze uNkulunkulu wenu. Simakadze uNkulunkulu wenu unikhethe emkhathini wato tonke tive letisebusweni bemhlaba. Sikhethiwe ebusweni bomhlaba wonke. Hlala phansi sis. Singabakhethiweyo ebusweni bomhlaba wonke ukuba siphile lempilo yobungcwele. Chapter 6 funda uverse number 24. Simakadze wasiyala kuthi sihloniphe tonke letimiso nekuthi sesabe simakadze uNkulunkulu wethu kuze sihlale sichuma njalo njengobe kunjalo nalamuhla. Siyachuma ngisho uma nibhekile kule insuku. Ukuchuma ukwanda bazalwane. Uthi uMosi kubantwana bakaIsrayeli athathe amazwi kuNkulunkulu. uJehova wasiyala ukwenza zonke lezo zimiso simesabe uJehova uNkulunkulu. Simesabe kunomehluko phakathi kokwesaba nokuhlonipha. Umuntu omhloniphayo uyadeda udede uma ubona ukuthi sewufike egcineni angeke usadeda unandawo. Uma udeda uyafa bese uthi no kwanele ngidedile ngikuhloniphile kodwa umesaba uyamsaba umsaba uze uyofa. Uthi uJehova wasiyala ukwenza zonke lezo zimiso simesabe uJehova uNkulunkulu wethu siphile njenganamuhla. Simesabe uNkulunkulu bosisibami. Noma ngabe inyama ithi umntanami la ngiyacela imithandazo ngiyevasithi ngiyazi ukuthi hayi bayaphuza bayenzani abangabi nankinga ngane yami ngabaphuzayo bayiphuzela bona. Wena phila eyakho impilo noma ngabe uhlezi naye eklasini ava kubo uthatha umphako wotshwala kungakuthinti. Wena yesaba uSomandla uNkulunkulu. Ekuhambeni konke ungafuni ukubamba istandard sabo. Noma bangathi yawushiya isilabhasi usenza kanje usagcoka kanje yo usakhuluma kanje wena awukaqala ukwenza u1 2 3 umtshela uthi ngingumHebheru wamaHebheru ndiyamoyi uJehova wamthatha uJona wamphonsa olwandle ngobiyasika inqana. ngingumHebheru angishintshwa isimo. ngingumHebheru angishintshwa indawo engikuyo. ngingumHebheru angiguqulwa ngabangane ukuthi bani ngasebenza phakathi kwamadoda amaningi ngiyintombazane esindisi. Wena namhlanje bayazi engisebenze nabo ungafika ngizakulayeza uyobabuza. Ngangayikhiyi itaxi yami bakhiya bonke ngoba bajwayele ukulayisha kungakabi isikhathi bahlala nabantu kuyaxoxwa. Hey khona kena hayi bahluleka ukunginikeza igama. Lapha yana kunomthetho uma ufika uthenga ama cold drink. Mina ngangena kudala bekusase yi6 yamalitha ukuthi bakunika igama bakunika umthetho. Ngisayina kusukela la ngiyofika ekhaya ngikusayinela ukuthi kunama TPA. Kunama TPA ahlangane namaphoyisa. Ngiyakwazi ukusho ukuthi no kunama TPA ene kunamaphoyisa laba abafuna isitifiketi somgwaqo. Ngiyakwazi ukusayina
ngize ngiyofika noma ngaye eCape Town noma ngiye eMozambique isayini yakhona iyafana iyodwa. Uma baceda ukunika leyo mthetho bakufundise nokuthi uma ufika uthole udriver wakini uyalwa nomuntu ungabuzi ukuthi awukwenzakaleni, wena fika ushaye kuloyo ongamazi uzozwa indaba sewuqedile. Uma ngabe uyafa ufile ngikhani uzothi kanti simbulalele. Hayi ngiyakutshela phela kusemateksini ngiba khona ngumageze epompini oclean. Hallelujah. Ngayiphila lempilo dadewethu yaphileka. Angizange ngicompromise ngeqiniso. Ngaliphila abafana bakhona. Ngaliphila amadoda khona. Bangiqhoba. Ngaba umfundisi wama-memorial services. Ngajabulela ukuthi ngiyophakamisa indoda yaseCalvary. Kanti bebakhona lapha obishop nozibani archbishop ngamagama abo besinabo. Yonkosi Jesu. Awumazi uNkulunkulu. Uma efikile ngithe ngifike eMozambique bathi kwashona omunye umkhulu ongakhonzi owayephuza olahleke ezweni lakubo eNyembana wazofela la, bathi wafika umfana bafone ebusuku bathi mfundisi lana kunombaba oshonile manje bekangakhonzi asazi ukuthi uzothi imalini ukuthi uzosincobela ukuthi imali mina yimi bengizobhadala nina for ukunginika iplatform for ukungivulela ipulpiti ngizophakamisa uJesu ngizotshela abantu ukuthi ungabalahlekela bakini bahambe kokhumbula ekhaya bangakutholi but ukufa kuzokuthola. Sathi uma sesibuyela ekhaya bayaxoxa labo babesamba nabo bathi hey lo matala yo uncwatshiwe kahle yo la khona uyajabula ngithi sorry ngisheshe nakhuluma phela mina ngifike sefile yonke lento engiyikhulumile ngikhulume kwabaphilayo ukuthi ngimnqwabe ngangamnqwabi ngoba ngisayitha neyidakwa kodwa bengihlonipha lento eyenziwa uNkulunkulu ukuthi ibekwe ngesizotha umzimba angibhadalwa sengingcwaba abaningi ibandla lethu likhula ngcono khona le la ngingcwabe khona babhizi bayabuya kanti bangicela uma ngisuka la eSouth Africa ngithi ngiyoshumayela eMozambique bathi mara ungashumayeli ngalendlela ngeke likhule babize bonke beze bonke ngathi bazosihlupha sebefikile kungcono beze bazi ukuthi la ndoda ingcwele iyakhonzwa ngoba ungcwele. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi. Ngijabulela ngalo verse number 21 la ku verse 7 ku Deuteronomy. Ngalokho awuyikwesaba ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uphakathi kwakho. uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo. Wayube novalo hamba nale ndoda ephakathi kwakho. Hallelujah. Uyazi ukuthi ngendlela esi-interpreta ngayo kuba ngazuthi uphakathi la phakathi. No, mina ngihamba nale ndoda elaphakathi kwami. Bazalwane, uJesu uyabuya. Funa sibe late kulento esidlala yona. Sojika nini ukuthi abantu bambone uNkulunkulu. Nkosi yami
Ngiyaxolisa Dlamini. Ngicela uze kancane nje. Ngiyaxolisa sisi wami. Sisinomsa. Umjoyini sha. Nje bashiwe isilabhasi ungabaso. Ungabajika lapha. Ngisho ukuthi ungabashintsha mara uthi hayi zamani ngalendlela ukuthi nibe bahle. Singabazama bangavuma. uNkulunkulu angahluleka ukuhlala njengoba benje uma bemfuna. Athi umhlabeleli yifune inkosi ekusitheke. Maria yizwa lento engizwayo. Indaba ukuyifuna inkosi ekusithekeni noma ngabe kusitheke kangakana ifune le ndoda. Sikhonza indoda engcwele bathandeka. Ekhonzwa ngobungcwele. Nginibize ngabomi bazothi ubiza abagugile angamthola kuphi ongakagugi. Ngabathola. Nethi namhla ngifune kubiza laba ngabomi. Ngelinye ilanga ngizokubizela bona. Njengoba ngizohlala phansi. Kuthi umfana ka9 years esikolweni. Wayelokhu ebahlupha. Athi ngala kula kusisinomsa sathi ikhona indoda eyangisiza engakusiza. Athi angafika kuthisha ngoba uNkulunkulu mefikile akahlonipha uthisha. Athi angafika athi mem ikhona le ndoda eyangilamulela ingakulamulela. Athi angafika kontanga bakhe akhuluma into eyodwa. Sahlangana isikolo ukuze ngishotenisa istory njengoba siyothandaza. Kuthiwa sathi uma sihlangene isikolo bayotshela the Hof principal. Bathi uyasidina. So sizwile emlonyeni sicela sibonise lensindiso iphatheke ibe practical. Uma ngabonisi sicela thule. Bebacabanga ukuthi bathole iqebo lokuvala umlomo womfana kanti bavula umnyango wentshumayelo. Bambiza umfana e-staff room. Angaze ngifundise ne bathi kukuphi lapha abahlala khona othisha. Se-staff room. Bafike bathi sizwile ngawe umsindo. Suzwile lo msindo wakho. So manje sifuna usibonise insindiso. Otherwise uyayibona isamboko. Wathi umfana we9 years. Ngiyayibona. Mina ngiyacela ukunibonisa insindiso. Iphatheke. Uma nginganibonisanga ngicela kusasa ekseni lapha ku-assembly ningishaye ngalesamboko. Uma ngezanga nayo insindiso. Yo umfana noNkulunkulu omethembayo uNkulunkulu wakhe. Bathi phela sidlali mfanyana asidlali la kusesikoleni uyasibona sifundile. Wathi angidlali kusasa ngizophatha insindiso ngize nayo esikolweni. Ngifuna ukuyidemonstrate lapha ku-assembly not la e-staff room nibancane. Waphuma umfana. Angimazi ukuthi udlile yini ngebreak ngoba ngiyazi ukuthi ifike esikhathini le ndaba kuye. Angazi ukuthi udlile yini after school. Angazi ukuthi udlile ntambama. Kodwa istory sithi lo mfana wathi umefika ekhaya wathatha busha. Wathatha kwesikhwanyana sakhe wathatha ibhodlela. Angazi ukuthi umoya engqwele wayethini kuye. Wahamba ungazuthi bekana lo mthandazo sengiyamcabangela ukuthi athi uNkulunkulu ngicela isibungu esinengqondo esingenwe umoya engcwele. Wasibamba wasifaka ebhodleleni walivala wafaka esikhwameni sakhe.
wathi manje kufuna utshani obumile. Wabuthola wabuluka iround indingilizi. Wafaka la esikhwameni. Wathi manje kufuna ngigawule induku ende. Wayigawula induku ende yaba number 3. Wathi manje kufuna ngithola umentshisi. Waba number 4. Wathi sekufuna ngithole parafini. Number 5. Wathi kuphelele. Kusasa ngiyesikolweni. Angazi ukuthi ulele yini umfana ka9 years. Wahamba wafika esikoleni abakakhohlwa naye yamhlupha wathi ayikashayi yini njengoba ingashatshwa insimbi. Akanawashi isikhathi sakudala. Bambizele assembly bathi hey behleka mana abantu abafundile. Bathi lo mfana uyaganga uzosibonisa. Wakhipha imaterial yakhe wayibeka phansi wajikijela indingilizi laphayana wavula ibhodlelana isibunga sifanga sistrong wasifaka laphakathi kule ndingilizi. Wathatha induku yakhe ende wayihloma laphakathi neround yotshani obomile. Wavula ibhodlelana lakhe leparafini walifaka around. Wathatha umentshisi wakhe walayitha wavutha around isibungu sathi siyashayisa. Uma sithi kuyashisa uma sithi kuyashisa seza phakathi senyuka ngenduku saya phezulu. Uma sifika la phezulu sahlala washa waphela. Waqala ukuvula umlomo umfana. Wathi mina lo lento engininyanyisa ngayo bengifana nalesibungu ngiraundelwe ukufa. Wafika uJesu waba lugodo engibele ngalo. Impi yashaya phela phasi. Uthe umeqeda ukukhuluma the off ubewele phasi nothayi wakhe othisha bomem abantwana besikolo. Kwakosa kwaba ichaos esikolweni. Kwavalwa usuku lonke abafundanga amaklasi asemhlabeni ngoba mayifikile le ndoda ezasemhlabeni ziyavaleka. Kwagijinyisa umuntu onebhayisikiri imoto zingakavali. Walanda umfundisi womfana wazothandazela. Yo ungasuthi ngiyabezwa bakhuluma njengezwe laseSamaria. Elithe uma lifika bathi hey wena mfazi ongena gama waseSamaria asisezwa ngawe sesiyayibonela. Iyaphila lento inamandla ivalelwe emathanjeni. Ungasuthi ungabakhona uhlobo lwamantombazana oluyothi Nkosi yimi lo ngifuna lo nkulunkulu walomfanyana. Le ndoda engcwele, le ndoda enamandla, le ndoda ethi esizweni sakini Israyeli akuyi kuba khona inyumba ngisho neyinkomo neyinkonyana senu ziyakwanda. Kushoda abantu abangcwele bathandekayo. Kushoda abantu abayiphilayo kugcwele abayikhulumayo. uNkulunkulu ufuna abayiphilayo. Bakhona yini ekuseni abathi nangu mina hey Nkosi abakwazi ukuhlabelela bayakuhlabelela bayahlabelela lengoma bathi nangu mina Nkosi yami
ngihawukele ngifuna ukuyiphila iclean angifuna ukuyihlanganisela ngifuna ukuphila ubungcwele engiphakathi kwabo bambona uJehova bengizothi uzoba sewujoyinile uthi ngiyamfuna lo nkulunkulu nje ngiyayifuna le ndoda enje yo ngiyayifuna le ndoda enje indoda engcwele indoda enamandla indoda ephilayo indoda ekwazi ukwenza izinto ezingenzeki kubantu uthi wokhumbula engakwenza kuIsrayeli uyazi uNkulunkulu ugcina abantu phakathi kuso lesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo uma ufunda incwadi kaExodus chapter 9 ungayifunda uthi uNkulunkulu ngenhlupheko yesangqotho lithi izwi lenkosi uma ekhuluma uJehova uthi abaya kumesaba isangqotho sizobabula ubolifunda ungajahile izwi lenkosi ngamanye amagama nabase-Egypt abalalela ukusho kukaJehova babalekela endlini ngoba kusinda abasendlini haleluya lithi izwi lenkosi uma liqhubeka uthi uJehova uNkulunkulu oyisangqotho sabhubhisa bonke ney'nkomo notshani nemifino kodwa uIsrayeli isizwe sikaSomandla khona yini uthi Nkosi nangumina ngiyamfuna lo nkulunkulu nje owenza imangaliso zinceko cela sizobathandazela sibasulele lento esithole kuNkulunkulu yebo Nkosi iza kuwe ngitalu lekonkokwa bangisizwe nguwe Jesu Bangiziswe nguwe Jesu sisuliwe isonoza yebo Nkosi ngiza kuwe ngithalule lekonkokwa bangisiswe nguwe Jesu sisuliwe isonoza Siphakamise isandla tethu siyathandaza. Thank you Jesus. Thank you Jesus.